يا فوسنا السلامي على ورقو السجلال راكن قتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. القمر قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هندورا أو النبي صلى الله عليه وسلم فندي كان أجانا كرشبه ما هو هندو أو درجة ده ما هو فضله كان واسع كان تابق ترى النبي صلى الله عليه وسلم أشبه كان رمضان هندو كم منتي حديث كرشوا بسيان إن حديث أبو بشو درا أما النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو حديث كوينه كإمام بخاري ومسلم كل في الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أزي إنج صحابي سي أنا والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أنا إنج زيد كويو كان إنج فندوغو كان بارا كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده النبي نغا زيد كويو كان النبي صلى الله عليه وسلم فندوغو كان بارا غتمي الله سبحانه وتعالى كنا سنورا كان النبي غوغا زيني سي النبي اغوغا زي ان ننسي ifo sai genga sanno gabandi nimo ma sambunda gabiya di matkan nabi sallallahu alaihi wasallam kallani annabi zai ngoga ane la khalufu fami sa'imi ane me hauko wani mayo hau bi mana kan ga fatta sai me hauko matkulkan akwasin da matkulkan alwalada matkulkan ga mayo yumda hau fogo na kan ga fatta bora sai kan wodin hal a wani gundara busgora no hawo batun hawo site hawo fumbo dugu a site hawo kan ga kanu hawo sikanu hawo ga farre aga fumbu wodin aga fatta imana da miza sai kaina barkuddinga alhalu barkuddinga bayan barkuddinga ngwaro bayan wakan gugundara da ngwaro dumo kan gugundara da bare amandu haifo kanka ga furo hau ga fatta barase hau tinadin annabi sallallahu alaihi wasallam ane inga ga sai da ko kanga fundo go kan bara ane atyabu inda Allah min rihil misk aga buri hawo ga kanu irkoi doga bisa miski cadanti hanna wani hawo bi mana hawo imin adami za asikana si barkan goni jarga si banga mamara ne su ba mamara borfuga amma kan me hauga ta sababu ni mayo gayin wakan nite gafun bi mana wayan da hanyanga da sanni bobuga wodin irku subhanahu ta'ala na bari alsilama irku ga ba'ir irku ga bakar sai hay kulkan irte hay kulkan fun irga amaga kalam haya darjan da ma beran hal irko sai no irnati ane abisa tulare kanu hau irko dobo mantine do darja kan go aseno yarin no halhu annabi sallallahu alaihi wasallam irga batan tone ifo ga titon tono annabi sallallahu alaihi wasallam ane irse koyne me hau awan bagchara awan da daraja abangan diyan odo ane lissaimi farhatani yafra'uhuma me hau ko agonna farhan hinka kaga farhan dai lokacin ka gon kan me hau ga farhan wanda magana rai aga maka ne annabi sallallahu alaihi wasallam watifuno lokaci fono annabi ne hina aftara fariha bi fitrihi wati kago ga me feri aga farhan ninga me fer me farmai farhanu me farmai ndunyano me farmai ndunyano zankai ne babai ne nyangai ne haya borogore woni na gaba manguno kan lemu kopta hariyena haddunga liptongo
dunya fono me farmai dunya forano ni go haya kan kanin se kai irkoy nin ganja ne masilan baga mamora ni si ado hare ni suba ma hawo aga halal irkoy subhanahu wa ta'ala mana harramandi kadai lokaci da amma yin lokaci to kai irkoy subhanahu wa ta'ala ga ba porto ferin sai mu furo mata no ni gadi barkan jau har yana ne ya mata no ni gama watikan har yana goni jini barkan harai mata no ni gaba dan waro a goni jini an dunya fono farha lokacin kanima lokacin da dai wannan ni do hankan da ni mai wara dinin tele tayanti porfo ni gadi kali ga sun gaino borfo ni gadi sun hadin da baraga bare borfo kan gote siu asiga salasi na ikul soda ko songo sinti soda mun fulana he man wane ibo no ne wani bubu baba ngade mun tinga no bare farhahin kanta ane wa idha laqiya rabbah fariha bi sawmi watikan akubai kasine dinga koyo amega farhan da me hawo kata hinoga tim foran ban matano hanka hane me hawko kanga me haw gumo hanka hana bu ana ndunyo wodan akwai irkoy do a gonda me haw farillai gono nafilai gono haye kul gono kani taji fono kan moraga yega mata sai moraga makani kar ko subhanahu wa ta'ala ninga me hawota kar ko na windi subananta suban inga sai kar ko subhanahu wa ta'ala ninga jerandi kar ko subhanahu wa ta'ala ninga te boru bambata ala hara kan iga bore ce gane sai mayo ne ya kan me haukai ga furanda bor kullo su furanda mayo kan me haukai borga makani yari no bananta annabi sallallahu alaihi wasallam fonde ka gana gid biryandi irfongandi me hawan daraja aye gane irse hadisi kan abu hurairah daga filla kan gon imam tirmidhi da imam ahmad do ane thalath dawat la turad wal mu thalath dawat bimana la turad garar hinzo gono kan isiyeti hal abada dabara gar no ko gata la turad da'watuhum isi gararo yeti hal abada ifo difo ago ira as-sa'im hatta yuftar me hawko lokaci kul so bai ga gara so bai girko en ware kaddede wati kan nene mayo feri lokaci din kul garar kan diga te irko subhanahu wa ta'ala ga tani sai nenar kai an kira hatar ko mai afirse an kirce ko kan sabar ko mai sai